Noelia. Calla. Veña, ti que vas cantar? Valerie, de Amy Winehouse. Lista? Sí, listísima. Sí, Qué Teu temazo. padriño... A cámara lista, Manuel? Sí, todo listo. Entonces. Padriño, non tembles, padriño. Veña, cando queiras. Arriba, forte aplauso para Noelia. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've coming home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Why don't you come on over, Valerie? Tes unha voz preciosa e creo que se cambias de rexistro ainda vas a lucir moitísimo máis. Quero que me axuden que ao mellor me confundo. Tela impresionante, non tes problema ningún. E a posta en escena foi o correcto, non se vai a poñer a bailar esta canción. Pero No. a ver se me confundo. O próximo día, si pasas... un pouco máis grave. Sí, exacto. Si cambias o rexistro, creo que acertarás. Plenamente, vamos. Tes os agudos bonitos, pero constantemente eu creo que a túa voz é máis grave. Sí. E podes lucir moito máis giros abaixo, máis cómoda, máis fluida. A veces non sabemos cal é o noso E rexistro. máis pero... e con máis potencia, me refiro, sabes? É que Nos sobre- agudos quedas sobre- así como un pouco presa e Sí. pero a min gustoume moito, Es unha A mí tamén me gustou moito. E tes unha cousa que me recorda moito a min, que te metes tanto na canción, estás aí tan metida, tan a gusto contigo, que non ves que tes aí todo o mundo mirando para ti. Xa. Pero é algo que temos que traballar. Perfecto. Es cierto, es cierto. La del Breaking Ball. A la venga. Padriño, xa podes cortar, que xa está perfecta. Ya estamos perdendo por Corta, isto. padriño. Ay, no, moitas gracias. Viva el padrino. Salud. ¡Viva el padrino! Noelia, gracias. Faltanos darlle outro forte aplauso para Noelia. Me tocalla. A fillada. Mira, Noelia, que non estás preparado para hoxe? Yesterday. Yesterday. Vale, lista? Listísima. Sí, a desfrutalo, Noelia. Veña, forte aplauso para ela. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to say, oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl that I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.
yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yeah, yeah. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ooh, ooh. Casi no me levanto, Noelia, porque estaba... Metestesme na canción. Tocalla, tocalla. Cuéntame. Que ben o fixeches outra vez, Ai, gracias. Viñeches a calmar o xurado, que tamén é complicado, Porque mira, estábamos así, creo que Víctor tuvo que quitar esta pedazo de foto así as tres, porque cantas tan bonito e tan dulce. Gracias. E noto perfectamente que nervios ti tampouco tuveches moitos hoxe. No. Verdad que non? Notase a xente que está tranquila e a xente que, obviamente, é normal está nerviosa, non? Sí, sí, claro, claro. Pero fixéstelo moi, moi bonito. Moitas Gracias, felicidades, Noelia. Moitas gracias. Gracias. Gracias a ti, Noelia, moita sorte. Gratiñas. Vamos a pasar a final, 26 de agosto, esa maravillosa copla María Salaño. Vamos a ver. Me quedo contigo, María Camaño. Outra María. Esa canción a capela. Esa canción que nos tan chegou fermosa a capela. Desde a Costa da Morte. Me María. quedo contigo, dende moi lonxe. Seguinte vai a ser esa rapaza que veu a calmar o xurado. Noelia Turnes. A afillada, eu escoito Afillada. o padriño berrar desde aquí tamén, Ese padriño Venga, orgulloso. Noelia. Noraboa. E para finalizar, para a nosa forma de ver, mellor que nunca, o rexistro perfecto para ela, Ainhoa Conde. Noraboa, Ainhoa, aí ven Ainhoa tamén. Noraboa, chicas. Moitísimas gracias, Noraboa. Non marchedes moi lonxe, digo por a todos que logo hai que sacar a foto de familia. Noelia, que tal? Moi ben. Que lle vas a ofrecer a este público? I wanna dance with somebody. Wow, que bonita. ¿Verdad? Veña, Noelia, Moitas forte aplauso gracias. para ela, que se note. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Is still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done alright it up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness falls. Woo! Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Somebody who loves me.
Noelia, Noelia, Noelia. Mira, repite. Gracias, gracias. Mira, que nos vas a cantar, Noelia? Matriarcas. Cando queiras. Forte aplauso para Noelia, veña. Vaya, Noelia. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Pouquinho a pouco, imonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos becando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras, activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas dun país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas vellas que non queren non lembrar, de turbias lendas vellas que non queren nen lembrar. Nos activistas da vida cotidiana, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán, e nos alentadoras, resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Noelia, parece mentira, non? Pero aínda a día de hoxe hai que seguir reclamando que somos unhas aloitadoras, eh? Efectivamente. Efectivamente. Pois grazas por volvelo a decir e cantalo tan bonito, Noelia. Gracias. A quen lle toca, Inés? A min, A Lara. a min. Noelia, que voz máis chula tes. Tes unha voz super linda. Gracias, Gústame jo. moito, de verdad.
Síntome xa che dixen unha vez, creo. Sí. Síntome super identificada contigo, porque sí. notase moito que o estás sentindo un montón para ti. Pero tes que abrirte ao... Xa. Eso non pasa nada. Eso Non entiendo. es algo que se... A ver, mira, a música é para ti. É para ti vai ser toda a vida. Por resto, pois, escoito, pero bueno, é eso. A ver, Lara. A ver, é verdade. Que nada, que fas moi ben, que tes unha voz super linda, guapísima, noraboa. A palabra ten ao xurado. Vale? Mozas. Me toca a mí. Mira, de primeiro de nada quero vos decir que, como dixo Adriana, sodes todas ganadoras. Todas. Porque fixeches impresionantemente ben. Pero hai que deliberar. Sí. Ojalá non houbera, porque que presión, pero bueno, xa non vos fago sufrir máis. A ver, como finalistas da categoría Senior do Canta con Ames 2023. Ai, que ben o dixo. En cuarto lugar, Ainhoa Conde. Un aplauso para Ainhoa. En terceiro lugar, Noelia Turnes. En segundo lugar, María Salaño. Noraboa a todas, que sois unhas cracks. Vamos a anunciar ahora a ganadora da categoría senior desta edición. Redoble de tambores, por favor. Debes xa agachar, preparado. María Camaño. A terceira clasificada. Un paso adiante, Noelia, por favor. Vale. Entrega o trofeo Susana Señoriz, un aplauso. E facemos subir xa tamén... Ven a cesta, ou, porque non me quero equivocar, o que está aí que a cesta é o que máis pesa. A cesta saudable, por favor, que entrega Gustavo. Foste aplauso para a cesta e para Gustavo. É que antes non veu Javier, xa veu Gustavo. Temos cestas de colección. E entrega tamén a Xea o vale de 50 euros, neste caso, Bea, para mercar aquí no comercio local de Ames. E Rocío volve co vídeo do seu paso polo concurso de Noelia. Eses aplausos que se noten que estamos rematando a final do Canta con Ames.